Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nalingi papedalle tapak maraja kong Allah taala nasi bawi apangin regang nasabari nato padang kahadere rilalana iyo on Roma barakae untuk kegiatan ta yang narito pengajian sitonganna iya Roma tuntu padisangenge rilalana agamae penting lakda nasaba iya manan napakasiwenge angkai ijama mesti memang dipahami dengan ilmunya. Nasaba iya ko padisangenge rilalana si de ibadah degaga maka iya ro ibadah iya angkai ijama nomor sidi kada dito yakin. Nomor dua, kegunaan ya roba kasiwenge kada deto nirisam. Sehingga kehusyuan dalam ibadah itu hilang. Kemudian yang ketiga, nareko angka tahu takok salah kangi ya ro agagai ijamae. Kadangkala kita mengatakan beje salah tau ngijer. Yana tu ampai tasidi ibadah, tasidi pakasiweng ya rega sinin na iya angkai ipakang karilalanna atau tunggal dinota yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya baik itu melalui dalil mutlak ya rega angkai najelaskan dua telu tau pandritata nasaba dena cocok tau makada sinin na iya rujamai angka pahat desa na langsung betul ngetumpu kulu kenai nasaba angka dua telu aga-aga umumi ayatna, umumi dalilena. Misalna, maka dari Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nareko musukuruki papedale, ku utambaya ko dale. Tapi nareko de musukuruki isangi pacalaku masarro. Iya ayat ewe, nagariskangi pong Allah Ta'ala, maka daya kong kadale waleko, yasangi dale, tanya warampara bawang. Ya ko angka dalle mulolongang ya rega angka dalle naleko pong Allah Ta'ala maka syukuruki carana tawe syukuru madupadupang ya wita ko kidalelewe ya ko nabita syukuru mapuasai maka 10 Muharram itu disunnahkan puasa karena itu disalamatkan Nabi. Siaga eganna nabi nakanna asalamakar rilalana 10 Muharram termasuk Nabi Nuh. Jadi ya rawita ko dalele ya ko nabi syukuru mapuasai. Asso aja jangan na nabita na syukuruki na puasangi. Yo pwede ko syukuruki tomandre. Tapi kada na salah. Madupa-dupa jadi iya na tu ampai makadaka. Jadi ya nabita nareko syukuru maka dia puasa. Maka ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka nabita nasaba asosini ngujaji sebagai tanda kesyukuran. Yang kedua, ayat pertama diturunkan itu kepada Rasulullah itu hari Senin. Jadi nalai tanda syukuru kan nabita na puasangi. Iya kau tomak bicara dalele nah. Iya no nak wasa maka kau tomak betul ngatumpu kulu. Maka dia ko angka tahu lolongat dalle atau merasa senang kemudian mandre nataraktir itawe mandre dena puasa termasuk bidah itu pak kau memang bicara bidah ia magala emang pa bidah tapahame mania cede-cede bidah dia gaga dalelena denang kana surongi nabita maka dia ko yaleko dalle
traktir itu tidak ada. Tapi agak orang yang bersyukur disuruh puasa. Makanya ulama kita makanya ya sange syukur madu padupang. Angka tahu syukur masih sedekah. Angka tahu syukur na puadai alhamdulillah. Angka tahu syukur ma puasai. Ini manikega melo tapi te. Kama kiro. Iya ro agama ya Pak nagariska secara umum nih. Barakna sininna agagai melo emoloi illa udakko. Ya kongka masalah menghadapi illa udakko. Ya miro na surongan. Adapun tempat dan waktunya denatoro ya gamena. Angka natoro sebagian, angka to denatoro. Tapi ya rode natoro ide niat tengi. Barakna loki masih gie. Na takok lepangi milau dong. Atau loki galut tataduda tudang oko bola-bola ata. Ita-ita ya seta makanja-kanja. Tapamilau dongi okoro sebagai tanda kesyukuran denang kana surongi nabita tapi ia komelo ki maka tanidalele maka da pura pina jama nabita pura pina surong maka ya kongka tau nita ya sena makanja napamilau dolo ripong Allah Ta'ala bidaya tu nah sabadena kana jama nabita tapi kita coba nih putar rakyat ro gagah masa angka tau mario mite gagana napamilau dong maka da tamaranaka. Coba dikatakan. Di mega ni makoko pendapat pak cede-cede nadenang kana jame nabita tapanasang ibidah. Tap maka nadega dalilena padahal angka dalile umum. Berkaitan tentang masalah bulan ini. Nasaba iya natamaiwi 10 Muharram. Iya ro 10 Muharram maka gagaga na jama tawe. Nomor sidi angka tau mapandre. Angka tau mapuasa. Apa iya ko nasurongnya nabita nasuroki mapuasa. Mapuasangi 10 na iya ro aserana Muharram wadia puasang hanya karena ingin membedakan apa nanasarkan nabita natinjakan makada iya kotakok malampe mopi umuruku dapi bulan Muharram tau peamang metok mapuasangi aserana tapi tidak sempat Rasulullah sehingga Rasulullah tidak sempat lagi berpuasa di 9 Muharram tapi makada itu pandrita itu puasa 9 untuk membedakan dengan masyarakat Majusi. Jadi yang penting dia itu pada. Yang kena makada serana dan 10 angka to makada wadito 10 nasiba 10 sidi. Yang penting dia pada. Angka to makada mutlak serana pa. Pangewan na yero. Yang jelas neko ya ko detu layer 2 ngasoy sia sona. Oko na 10 na makada dia ule mapuasa ya ko detu le mapuasa apan retoni ha. Asidak kaki. Ya nanti ni suruh tay mapeca. Jadi okiro-monro perintahan agama makanya harus dipisahkan. Maka da kega dalile mutlak, kega dalil langsung menunjuk maka da aqwamu jamah. Angkato secara umumi maka da syukuru ya naro tau syukuru madu padupa. Angkatau syukuru na maka dami alhamdulillah. Angkatau syukuru malah pangeletong. Angkatau syukuru mapakandang. Doh? Angka syukuru mapakandang. Biasang kasukuru maparinung. Ya, mereka rupana. Tapi iya ro agama iya ko angka masalah nalarang. Iya ko dega agama masalah, dia tu nalarang. Yang penting bagaimana orang mengekspresikan kesyukuran. Idi manibawang. Iya na tu ampai makadaka. Loki galut tatite aseta makanja-kanja milodongi syukuru kilori pong Allah Ta'ala. Dia nalarang ya agama. Ya miko makadaki angka pahat desa nangka pada lelena aja nata jamai. Apa de nang kana surong inabita de to panang kana pigo inabita makoro. Ya ko makadaki de nang kana jame nabita bida manang aja lalu tapi ko pak tame tu ranaka ku yoro tajama apa bida ya tu. Makiro. Ini penting saya luruskan. Nah sabab mega makoko wita baranila da mabicara cede-cede nadega ga dalelena harang nadega ga dalelena nadega kana jame nabita aja lalu mu jame isa neraka kok. Masa milau dot tahu na tamaranaka. Ini penting saya luruskan. Apa iya romega wita makoko iya rode na sikola lomi macho pengajian na magala ma pasalah. Iya romega. Kemudian iya ulam Muharram aga na surongan nabita nomor sido na puasa yang kedua banyak bersedekah bahkan narampe to pandrita berdasarkan hadis Nabi makada iya konadapi bulan Muharram 10 pertama makanja nareko itambaiwi pas sidakal ko keluarga betonganna
ya roba ini tabe sakotalengi di balanca 100 sabu pak ganai 200 sabu. Na puji ni makun rai ko makiro. Tambah balancana. Anak tamakoto untuk uang jajan buat kita tambah-tambahi. Magai nigi tahu lomo-lomo yang alena masjidakah ia di 10 pertama bulan Muharram, maka Allah akan memudahkan rezekinya selama 1 tahun. Makiro itu kan nakatana. Jadi ya komelo ki malomo-lomo daleta talomo-lomo yang ia tu kulalan nak orangnya talu tu natap pusik di sebenarnya sebutan walayalin asr. 10 hari itu disebutkan. Yang pertama 10 hari di bulan Muharram, yang kedua 10 hari di bulan Zulhijjah, yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi istimewa ya roh 10 mana? 10 pertama ulah Zulhijjah makanja, 10 pertama ulah Muharram sampai hari Asyura. Cuma ini rotomatot tabita ko nadapi ulah Muharram aserasi bawa 10 na ukormatu na 7 wita sojuma. Ya roh 10 na Muharram maruapa sa okoro utamanya pak belu plastik. Iya. Malipat serok, malipat tapi nasangi makada senu-senongan. Ya koyak komelo imaknai wat disah, tapi membeli barang di bulan itu dan di pada tanggal itu angka dalilena. Itu dalilnya bukan dalil secara umum, istilahnya khusus. Cuma ulama kita menggunakan risalah dari Nabi Nuh alaihi salam. Apa iro Nabi Nuh wattunat talalino na pacio manang isinin na olok kolo wadinge macioro na parenta po Allah Ta'ala kadaya na mo pacio tawai pacio to andre pitun rupa na pendre na payaro olok kolo na dapi 10 Muharram makade Nabi Nuh na saba sandari lopina na podain kada puasa ko na molok kolo na papuasa to yana tu ampai olok kolo kamana tu puasa na pa manu itu mapuasa kaya kabat tu na puasa manu ya ko mangerang mapuasa tu kumanu ko mangerang apa masolat tu talona ko ipandre manu mangerang karena itu untuk mengatur suhu tubuhnya. Yang kedua ulae mapuasa tu aga puasa na ulae denandre salama 40 hari napataselle olina ye komelo imalollo ulae itu mesti denandre deninung selama 40 hari napalega olina itu ular. Iya na tu nasabak pura macu manamuyo ko Nabi Nuh pura na Nabi Nuh suruh mapuasa apa capu yan re na Nabi Nuh cek dek mana mani maka daya ko manre tangas so ye capu yan rewe na suruh mapuasa. Iya na tu ampai olok kolo magala mapuasa patapulos so na mapuasa olok kolo itu denandre yo pui di tau sia sosiwan ni me na to makan ada reke ulla itu mapuasa asue itu cokie mapuasa toh ia tu cokie pak komalasai pasti mapuasa supaya liurnya keluar nasu iro racunnya kulala watakalena itu hebatnya binatang. Nah ye di tahu ko to mapuasa makotoro aja na to manre supaya iro darai na lagga iro carepe kulala tubuero nasaba iro andre we andre mega madak ko sel-sel iya naro racunnya ro toksin asanna iya naro laggaro na reko to mapuasa apa iro darai na lagga iro yana tu ampai tu tahu magala manre mai katulasana iya yana tu ampai sitonganna makanja ko to maliwasa pato manre ipapisawi manre sebelum masoki yo pidi makadami tajang jo mere-mere na nitambai sih ya biasa makoro tapi dia tahu nako tahu baranti tahu si ke sana jadi itu penting untuk menjaga pola makan bahkan ang kataw pandrita maka dia tu wetange sitongan na onron na lasah jadi aja na toli iliseri materu maka da iliseri bang makanya ko to mapuasa ang kataw tu baraka na itu tahu mapuasa itu sehat medisi apa olok-kolok lagi ko mapuasa untuk sehat ya naro ampai setiap bulan sitongan na bahkan setiap minggu ini tahu magala mapuasa puasa ya komeki malay minggu-minggu na angka hari Senin dan hari Kamis ya komeki malay ulang-ulang ede tu lay rumah kana tak kedua si minggu engkato siulang cica siulang kega 13 14 15 ompo na ulangi puasa muti asan puasa na Nabi Adam patu Nabi Adam waktu na ya dempar lokolino mapuasa talong ngesoh
Waktu nama puasa pamulang si sepertiga bagi telu alena maputih mapaciro mapuasa si dua ngaso bagi telu nasi mapuasa si seso mapacimana ngalelena yan itu niasa puasa mutih kega ompo ulam nilai bilang 10 telu ompo na ulange 10 pa ompo ulang 10 5 yan na royon mapuasa telu ngaso berturut-turut. Tapi dia nak ada soal ini menipit yang penting tanggal emirita ompo ulam nilai rita maka dia nabita nigi mapuasa talungas solalan nasi ulange pada ko mapuasa isi ulap bujuru ya ro idi makunru mapuasa dia tulisan ing Kamis ya naro tala talungas sok mi ko makadaki namunya tu talungas sok sila lada toy deni rulle aja nana puasa sasapannya ru puasa khusus deto na ulang-ulang kay ganayasang pada yamatu 10 na Muharram tapuasan ni cuma yam itu ko 10 na ba Muharram ya puasa berarti asoka asojuma na iyaro puasa lay makarroy de na haram makarroy mapamula puasa tay ko jumai yanaro ampay makanja ko tapuasa ngi ko Kamis si aserana Muharram tapuasa ti ko 10 na Muharram makiro apa makarro dena kada haranga makarro mi mapamula puasa tawe ko puasa sunnah nareko mapamula puasa ki as-sujuma makarro ya sange makarro si balikan na sunnah apa ya ko makadai sunnah balin na yatu makarro tama ki masigi aja atau tapalayolo sunnah iya ko aja abio tapalayolo makarroy makiro jajitannya bid'ah iya ko masuki pole masigi aja atau tetap pala yolo itu makarroy nasaba iya sunnana aja abio we jolo melo ki dio ajene ki jolo sunnanya tu koto melo dio to majene iya mi kode to majene na to dio makarroy tu jadi ya kode tapi gau isunna makruh asanna iya sange makarro pak de to madosa ko ijamai cuma de mi to lolonga ngapalang apa hangnya aja taka dai nak tahu madosa iya dena madosa tay ko makarromi demi gapalan na lolongan apa iya sunnah hadiah iya ko tajamai angka palatta iya ko deta jamai deta madosa tapi rogi ki nasaba angka bonus deta alai tapahan ini makiro dena iya miko muba dena marigaga iya miko makadani sunnah iya dikerjakan lolongan iya apalan iya kode ini jama rogi ki iya kos makrona iya kode ini jama rogi mi tapi iya kota jamai itu tama dosa cede bawa tu si salana jadi iya naro tapake 5 euro wajib haram makruh mubah dan sunnah iya naro iya na istilai pake 5 aja na dipatama iya ro makada bid'ah apa iya ki pudangi te makada bid'ah neraka capana tu ya miko makadaki makruh de patuna tamaranaka ya onro batena nabi tapa abu melo pasalama ki okui puang Allah taala ni lau langsung puang untuk umakku ya ko pigau ici di deceng pak ganaka nga 10 palana tapi ya ko dosa na pigau cidi cidi na moki magai makadai nabi ta ya ko mapigau idosa umakku napa mapigau dece cicang saromo pia sera nabi ta maka apa tu yang tahu cica minta salah tahu tak pemakan isa neraka ya wah sama nalena punah tapi dia tu kagak kodi tak pelampuri upa pahangi kijolo onrotan rena pakkamasena puang Allah taala lokko umat na nabita cica pipakoling onrotan rena pakkamasena puang Allah taala lokko umat na nabita nalengi hadiah 20 sidi tapi dia pun manangi nah subuh to pandite si to kananya sesa tapi aja no poda manang aga nomor sidi de na malampe umuru pakkamasiyat maka de nabi taja na malampe umuru na umaku antarana na 10 na 70 puang aja na pada umana nabi Isa umama diulo yang kadapi sisa butaw nga jalalo anna na 10 na 70 pa iya ko makibua idosa de na metta na madosa ko mana nabi taboto pa de to kadapi si ratu to boto palimatan reboto 30 tahun na paja pak de na nulelari makanya ya maka de namo paboto umakku de to na metta puang nasaba magai de na malampe umuruna
Yang kedua deto na meta mutanay matu apa cinampak mitu. Tena meta mutanay. Apa ya ko meta itu sisap bui tau to eta patu mutanay. Yo poko 70 mi taung. Yan na to nabi mak diolo makadang ka umma matu mak dimonri an nami 10 na taung umuro na 70. Tak kajan na nasangaga na napigaw kon nami 10 na taung umuro na. Dengar. Aga na nasa napigaw. Apa ini nasa sisap mo taung umuro ta sisap mo 500 taung 700 taung umuro na Muhammad. Aga na napigaw ya kon nami 10 na taung umuro na. Siaga na malana yan na ron nilawi na bita nasaba cede umuru na cede to apala na ko de mo pala pila nga yan na ron nilawi iya ko makibua ido sa cidina iya ko makibua idece pagana ka nga 10 yan na to nakada manja abil hasanati falahu asru amsalha iya ko pigaw ko cidi deceng yale ko 10 ko pong Allah taala hadiah ya ropa. Yan nanti ampai kong katau tasala ko mani de to tu wakada tapaka isa narake de na pura nareke ni nabita maka de ko tasala ko cicang mo pigaw de cicang saromo po sera kita ni kare saromo po sera apa nacidi mite makiro ita pahang ya jadi yero ini itu ampai maka da tau pandrite ina tu nakada agama nasuro ki nareko angka kasalahan ni pigaw nasuro ki pigaw deceng tutupilah keburukan itu dengan kebaikan wa atbi sayyatal hasanatamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin iya maka day gurut ta aji patahuding almarhum almaghfurlah iya sange patutu denang kana marajay itu tu na patutu ya kong kagaga maka da oto itongko tatta to 5 rajay patongko itu noto. Maka ang kakapatong ko madani pak. Nah, tanya tu patong ko madani mi. Jadi maka dah tutu ia pangkau kam masalamu si boy pangkau kam makanja ya sange patu tu na rona kada guru tau na maka dah iya ko si di dece mupi si di tas pura ko tasala cicang usaha kangi na lepi-lepi ya ro pak ya se na monroy ko makibu ko deceng makadang kadina besa telo wala 100 sabu asumba no 200 sabu natutu nito ya ko pura ko madosa cicang ya kibu ako deceng untuk menutupi nasabaka makadami guru takalisiden rampero padahal ayak ro napake makada nigi tau mata anak decen na nanya jana atau salama nanya tu kada guru takalisiden ria ko sera pulo na sera jamu na siratu decemu salama mo po pasi salaci di mo patu yan itu nakada Muhammadiyah ro pakai makada berpastabikul khairat itu istilah na Muhammadiyah berpastabikul khairat berlomba-lomba melakukan kebaikan betungan na to malomba-lomba maki buah deceng yan itu ampai angkat tolo masigi pak pure mak beresalang monri masikiri pure masikiri milodongi pure milodong monri mangaji-ngaji tau sapa mana deceng itu sebelum masam pajang masih jame manilau masih gie masih kiri masalawa nasaba magai nasa ipegai decing makiro pada mati je pak balu pak to angkat tau mak balu warra magi je tanah warra bana mau balu maga sia mau balu lasuna magi mak balu masako magi mak balu estrajos barana laku biro pak ya ko warra bibai balu na de laku de na kay lolongan mako mati itu pak bere jamaah angka purana mak bere sala lupa na masu mangolo saliwa me mani sandalana ya to betu bana lalu ka pelak bere jamaah na de na galeng ni angka to monro masih kiri jadi ya roidi tau monro masih kiri aja je tak pasalai mangka po tu tau purana mak bere sala tanah sedeka dalelena de meto gaga maka de gaga maka pura mak bere sala de gaga dalelena angka tanyemi dalele sampajang dalele sikiri mi iya mi koki dalele sampajang eta sapa de gaga iya na tu ampai sampajange ibuka ikata bere itu tu ibere salang iya na pura nama bere salate tanyana sampajang tanyana ibadah mania sanna iya na tu nakada inna sholati wa nusuki ya ko makadai sholati sampajang ya ko makadai nusuki ibadah sikiri ibadah tanya sampajang ibadah baca Quran ibadah ya naro ya sawa nusuki ya mi ko makadai inna sholati sampajakku sampajang
khusus. Ya miko makade wanusuki berarti pakasibiang. Nah, mega di rupana tuh salawat, istighfar, baca Quran, tapakkoro. Angka tahu tuh Pak Nasa dia juga ya baca ustaz aja nagagah pakanjaki bawa nih cak dadu tamakon apa ta pakanjaki peringarat kalau ripong Allah taala taingerangi kesalahan ta. Ya se ini si kiri apa maka dia nabita tahu tapakkoro elo ripong Allah taala sijang masarolat bine masampaja sunna sisa burakana. Jadi aku kata utama masih dia sandre-sandre ukut tiang itu lititi uluna maka aja moto maka dah tahu pakun runna dek tahu tapakkoro kamaha nak kala pakasi biang itu Pak Mega apa aja itu tahu ya mi alena minala pangadu ya mengaji ni alena nasa ni mai gapalan tahu tudan tapakkoro de disangiro apa de na pahangi ya tu toma to riolo nak kada de ka sekolah aku ya Pak Kiai de nang kawas sekolah Deto sakada aga baca-baca ya pala maje nang ka otak mako apa takalupan nah ya kong ka baca ipa gurong mandari ni ngeraca pana na lupa itu nah maka deto pandrita ya bahasa namu ko aja nang mega baca pegai bawan ni pangolo atimu lo riponge ya naro na pake maka ka bacaan tu kumani maka bamuni Allah ya maniroh ya maniroh Allah na sabade na gaga na sana baca pangka metoto tak kamu maka kunruh ipakoli-koli ni agak gede mau pada pahangi kato tak pak tanya le ni podan ale na mapalai pada leang makometi to ko gamay yanang katau malas si maka pala makunru-kunru pahat tu yanang katau malas si mapahang makunru-kunru tu maka pala ya mina bahaya ko si runtu idua ya to na makunru ya to na matanga kita maka dai ale na panguluta Imam Nawawi ya tu otak na panceji Allah taala dua angka otak marica angka otak marakko ya ro otak marica otak mapahang ya ro otak marakko otak makapala angka mi tahu layale keistimewaan dikasih dua-duanya tapi rata-rata tahu ya mega makoro ya nangka masih jama kapala tu makundu-kundu tu papahangi tapi ya nangka tahu masih jama pahang makundu-kundu tu makapala makiro iya ko otak kering otak makapala iya tu iya ko otak bahasa otak memahami pura narampi ni tau pandrita karena ko kita ero jadi aleta manita lo kurang maka daya ina deule makapala berarti matandra kalanai tandra kala sinaga ye baca putar maka dai pakoi nakoi itu tapi makunru maka pala tu ayana katau matandre-tandre politik na tu pak makunru maka pala tandre-tandre politik na tu maka datap iya nama katau maka da makanja kui pakoi papahang ta panapahang nampai sipolo ipodan kada oce wisani matanga-tanga maka pala ya tu ya kelingin apa itu deh nuli bapak diuluh tapi ya toh aku melo yakala kita pada runtuk maka dipakui makoro jadi don rupa meto tu otak na pancaji pong Allah taala magai angkat jagai dan lelewe untuk menghafal angkat to jelas kangi dan lelewe ya naro jadi angka memahami dalil dengan otaknya bisa memahami angkat to bisa menghafal. Jadi najagaiwi dengan hafalan dan bisa menjabarkan dengan akaliyah. Apa iya tu ya Pak makundu-kundu maka apalah. Waktu ku masih kalau ku pesantren wak duha kedua wang ngolongang gang kawawa jada qada lampah ada dia bisa disambungan nah maka dia guru taji patah ding almarhum baca pasina mangoloh aku ya natu puji jadi makir makundu-kundu tapi ya ko akal-akal si biasa ro pisang itu kalau masa pajasu bute wakali cubu komunri na bocok dia kan mita jadi maka oh iya nana satau pandrita jadi ajak tepas saya nak ta maka dah magi je ya nak kuno morosi dia nama galak maka apalah wadi jaji tu matandre pahang maka dah ide na pada dan ya dan masih jakong kada apalah oh tapi masih dia tu nama tang masih jama pahang madari tu nak malasi maka apalah tu kong kai podang tak beketalui podang apa-apa tu lima ngami kada itu ya aja maka dah tahu pakun runna de ina makometi tu takna sabaraki makometi pancaji namola kaitaro maka nama aja nang kalakai mako akun runna kata lu ni podak demo pa aja tananaki makometi tu takna berarti matandre politik na lakaita itu maki itu jadi agama itu sudah menentukan itu
Allah itu sudah menentukan manusia seperti itu. Kemudian, ia rokok ilalanai di agama Pak, maka dah kau nak ini menikah kah? Ia ko magala ki mapuasa-puasa iha. Ia ko ini magala maka pala kapalaki. Ia ini de na taulay salawat na tapekai. Apa ia to situ kanja na ini hadiah ketiga. Ia tu kanja na salawat katuda lele na nabita. Kede nabita. Nigi tahu masalah lo Korea dua tu malaikat ci di jampu ia rosalawa ci di pelatukan jadi yang katuko nabi tamata aja si di aga maknanya ya ropa mega to dia napahangi ia roma kadana pelatukan laila poro ia rosalawa teloko nabi ta jadi angka tu perbendaharaan salawat di sisi nabi. Iya rosalawa eta baca loko nabita angka tu tastor oko nabita iya na romatu na buka nabita maka da iya na umakku mega milau doang nga iya na tu na liya syafaat iya na tu na kada iya tu tau mega salawa na iya liya syafaat jadi ya kau na buka ni amala kupong Allah Ta'ala na de na ganna itana ini nabita iya na tu na kada tau pandrite pegai bisalawa munang kakolomonro. Maka rakyat kena salawat idi mani maka mau tu ya kami nama ponco sallallahu ala Muhammad melampe-lampe ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apa ya upake Sayyidina pak kong kata tu 5 perote saja pada upake Sayyidina aja nah ya upu ya upake Sayyidina pak makadai biasa tau pandritero na podanga ya ko makada ba Allahumma salli ala Muhammad nama kate ke Muhammad la Muhammad akbar Muhammad to pak balu ku tu Muhammad to san ni Muhammad ni gaje tu muasab ya mi ko makada ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pasti nabi tanajallo dia mungkin lenge ya ko makada ba Allahumma sholli ala Muhammad ni gah ya ga ko itu le korang ni la Muhammad to san ni jadi pakai Allahumma sholli untuk mapakalab bila ko nabi ta pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad yan namana reko ku sampajange angka na pangewangang angka makada aja na mutaribi ya ko ya idi mani bawang kaya kami tolak ya rusaliwan na pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad angka lalu patandre palamperi Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ini mani bawah tapi kaya salawat kami nama kanja Nabi terampi hadis Bukhari Muslim salawat kami nama kanja ya nari itu salawat Ibrahimiyah dia naga cau kanja itu sinin na salawat ya natu dia cau kanja itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid iya nutu salawat kami nama kanja nabi tanah kada salawat Ibrahimiyah sana macio i pangulut Nabi Ibrahim ilodong apa iya na tu pangulut Nabi Ibrahim tahu pakanja na pak sinrere si cawe kang sin rawe-rawe na sange bicarogi ero si cawe kang akan jakan na nabita magai niya sa makanja na sabak liwa ibasana de nagaga nabi pada basana Nabi Ibrahim tu makanya disebut Khalilullah yang pai komeki ya setau kanja pak abasai namo mancaji paboto ki 10 tahun napa to 5 masidak kalima ngaso ta pamakadatu bali bolo ata tau pa kanja na padahal 10 tau kalasi itu ampai cale pak ina to 5 kanja hatu namo cicam misimu bak 5 tahun mepi mato do tay nang kasih mak bage ta pamakadaki tau pa kanja na padahal 5 tahun dia nang kana ubah nggih magai makramete to pandrite ko meku ya setau kanja abasako de me matoga pak apa iya tu basa namo tau seke puji toy namo tau seke maka dah tu tau seke basa payanu kanja padahal ali dah makakadi ni semua pe maka dah makanja teh ko babasa na makakadi tapi maka dah iya tu tau pandrita biasa ka mak guru tasawuf pro cengau ko guru ta nakadaka magatosi pe dosa na yang rupa kita seke nasai itu kok kita tasawuf enak de gaya satau seke de gaga tu bab kikir di dalam tasawuf ye ku mak guru kita tasawuf tasapa bab kikir de gaga agami pe angka bab tamak iye de gaga bab seke
Isi tongan itu di dalam tasawuf itu tidak ada kikir. Cuma bab tamak, magai, biasanya tamak mango maceceng. Iya kong katau maka ada seke payano dena yang seke jadi kami magalak milau. Itu. Coba kerek nama-nama ini pak. Iya kong maka daki maseke dia itu telimelo milau. Nah iya tu dalle pura napak gena puang Allah Ta'ala napak lebih. Dicukupkan dan dilebihkan. Dia gak tahu kurak dalek na sampai suruh ki masih sedekah. Jadi dia itu gak bab maseke, bab mangit macecem ni. Nang kata tu maka tu kat di anu kada iko magala mapeling mamakon itu. Apa dia tu nama seke te ko dia milau agak. Panitia masigi itu menerima kada seke payano dia nak kena sumbangi ko metu magala milau sumbang sampai masa te seke. Ika makiro. Jadi makom itu ya nade tau mu magala milau dia mu kada maseke agala ko mak bere Nabi Ibrahim. Dia tu disebut Khalilullah. Kekasih Allah. Magai denan re andre pak yakini tulai kanjak pagah. Napalina kangi andre baineta detan re ko degaga tau kasih si tasapat si tudang mandre. Maka tu Nabi Ibrahim. Ya ni palina kang andre dan andre ko degaga tau kasih si nasi bawang. Angka patau kasih si angka pana yatim nasi bawang. Na pemandre napa ni nasaja ngang ijolo nanre rona yatim ni ya roto kasih si mandre pina pemandre Nabi Ibrahim. Disitulah dia diakui. Ia na dalele nala tau pandri tewe nasabari maka dawe Nabi Ibrahim denan rei agagai ko dena sidakangi jolo ternyata pakai salama laitunu patapulo sona patapulo wanina denan rei api dena melo api man rei tau makanja pasidakana. Ia na tunala dasar tahu maka dia kongka agaga cia kokonan re api pakanjaki pasti dakana. Ya nang kabola nandre pidemi tu nak kanjak pasti dakana. Naro na bicara to pandite apa tahu lagi dia na melo api mandrai lai tunu moha dia ditunu lai tunu 40 sola 40 wanina ko tangana pie demi na mapallah. Agai lai lega isipa na api matunu Sifat na minalaga po ng Allah Ta'ala. Di napadang pinna, napatumoy, sifat na minalaga. Yan na to ampay, yamanam ito napakit o pandritay, makanamakay kanamo. Di na marigagami kanamo. Tapi ako nalagay po ng Allah Ta'ala, sifat mato na namo, di na to akinamo. Namo makay ka? Ka makiro. Jadi yan ito sifat na milaga, aja na tamaselang. Maka dawe ka panamo aja na mo dareke itu namo ipancaji memang balawe makoto ka pabalao aja ni jemus para masalah kang balawe anu ipancaji iya miro si pak mandrena asemelo ilaga beko carana ya narona na pagurong ta pandrite pakanjaki wi patolak balana lalu bami tu balawe den andre ya pokoknya tapas maka de balawe macigau memang hanya nagandrusu ni jadi ka makiro itu je kapaga kanan re balawo se nadi itu gaga tatandra itu ali tataukat di konan re balawo se ta apa katoje itu tahu dia di palam pucar ramai makoro dia na pahang tolina je mititi bakal kato maka da yadu na makoro padahal malada pialena ya toro tau cek dek na dupa tulina jallo na le na makko jadi makoro tapi dia toga kok dia gagah kemudian ia narona Nabi Ibrahim ia merembes manang ya pak nalamana sima tau pandritahe tau mato tariolo ia na tu makada ya ko to mak balu aja muan re ya kong kadale mu pamula tepas sidakangi nasa ni mula balu kire inariasa mula balu pangalipam mulange yala korosa bagian napa ya sidakang na bangkar usaha na tayatu yo pui di lakun rupahang lain rakko tay napa ya silakang napa makana mula balu nasa maje pe na masola balu ku na tuli pake mo mula balu na debe to disuruh ko tari suruh ko masidakang itu tapahangi tapi deto na koro masih tapahangi ka iya maega iya na to na kada taroy ya sangi taroy ya sidakang apa iya mitu niya punay agagay na reko pura niya sidakang
Ya na tu sere na soropen re ko Facebook makada tanya tau sogi ya tu mega gaganna. Iya mitu ya sa tau sogi make gunai waramparan na loko tau. Iya nang katau 10 miliar di no kulala rekening na mo na deto na lengi tanya tau sogi tu tau mangoami. Pak dena ke guna waramparan. Iya mina reko angka waramparan na pake guna loko pada na rupa tau iya na tiasa tau sogi pede mega make guna waramparata pede madece niya tu tau karena banyak membantu orang lain. Nabi Ibrahim na makor iya na tu ampai to motot tario lo mapiara coki kanihe mapiara coki magai iya komelo iman re cokin na jolo nasa jangan re nasangi makada na sabadeno lelo mala tau kasiasi olo kolo na sidakai nalapak buray itu. Nakadalingi coki jolo tawanah napamuanre. Salama tu mancaji pak dong. Yang mana tu napake? Itu adalah doa. Yo po nak mondre de napahangir apa si terubam itu kere. Tapahangi cede ye. Jadi aja tapasale maka masih nang kacoki pandre pasidak kaya tu. Namo aja tu balawoi manre be pasida kamatoko ki hadesa maka de gaga belo kolo manre agagat tadi nanti pasida ke sese na pong Allah Taala. Iya kini makiro pahange pak dia tak dareke. Kadawi mega ga pasida ka aku nak wani dua hagalu nanre we. Itu jadi jadi itu dalam kaidah ya kau tahu mapahang. Ini ko agama itu tarimai takdir na pong Allah Taala. Tarimai aja tatolai man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai maka pun Allah Taala makada nigi tau dena syukuruki papedaleku dena sabara tarime abalai walam yarda ala qadai dena ikhlas tarime katantuaku pal yakhruj minal ardi suruh yaitu tesalai lino ko aja nano ko lino monro apa tau cia atau yaitu paliat lu praban siwai suruh sapapun na sompai aja nane na sompah suruh sapapun yang betongan na angka kamawa dipun na sompah ko aja nananya na sabak magai apa iya ko ya watoro ya miko cia ko ya toro salai linoku pada ko kibola itu maka dang kana anak maka to akad doye lawalengi na subale de na melom male maka cigau maka dareke salai bola lo musapa bola monrima perumah iya ko bola pak manyamamo pak maka moega ya miko maka de punya suku saliwan na lino ko kenri melolo dega yon rilese iya na tu ampai mestinya bersyukur sakbara kemudian ikhlas menerima iya na tu tahu suku sitongan syukuru sakbara dan ikhlas bakiro pak maka tu tahu nasawe bosi sih obe mana kemana tahu maka dareke talunga siwala ngasoy nasawe serasi obe dareke pak season nai pabosi nasawe bosi sih obe ede nako terima ya ko maka dewe alhamdulillah bosi wi syukuru maka da walangnya soy maka da yatoro puran patan tu pong Allah Taala mudah-mudahan napas salamakmu tenang apa makometi pak ya rupong Allah Taala maega tanah dena pada di tu liale ta bina mana wai ya rupa balu esa den tarale sa nak tuli bosi wi makiro agamena lolong pak dakoresa iko dena walang so engkaro pak barale pak manrasa itu pak barale ko dena walang so talung so apa dena pa barale na madako barale aja ni di pagalung itu lina mana waya ale ta masa-maca na bosi mana cha bosi samanay ko mipunalino yan ro patuju manang ita wehe betul na iyero te itaro yan to ampe ko milaw dongi aja na kumana capa na bayineku anakku galuku dara kumana kaje pak dong kumana capa na ilaw dong ngi bali boleh puta pasalama ikasi ilaw dong ngi masa giman re loka ko dena dupe loka na pak dara loka makiro gilaw dong manang itu baru dikatakan hamba Allah. Iya aja syukuruki maka do pun makiro engkau tu dalek napa joka pong Allah Taala. Kalau ini yang dipakai insyaallah. Iya mi romelo pakai kata baru. Ope romalie mapeca pitun rupiah na binuto, pitun rupan re na pasipulung. Tapi ya ko ya je pak. Aja na je tapi ca pitun rupiah di tau sogi Apa tau demi na mampu tau capurangan re mimpai na pak gana pitun rupiah. Jadi tau sogi isuromi mapandre makadami na bitanigi ni kita mapandre ko 10 na Muharram pade apalana ko na pandre manang sini na umaku mapamule pamulang ila tu capana. Jadi suromi mapandre ko 10 Muharram. Itu disuruh ki masidakah. Jadi suruh ki mapecak pitun rupa.
maka apa tu kata usogi maco tu pa mapecak pitun rupa lepas ipulu awe ia rompai mapecak te pak cek dek modalakna ia ropecak dan kawar gola cala dua batu kalau kusidi napa mala warra pulu bolo talu kaca 5 tau dena puraiwi cek dek modalakna nawak di mapandre makiro jadi tau sogi aja tau pataco mapecak pitun rupa tau pa mala ni lokalolo mana ni linga cening mana aja tau sogi maka kiki jadi yo koro tapandre ki sidak kaki mapecak mana wi tete koro ye di malie pasero aliki pasero angka dia saulolonga pa ini yang terakhir kabia saulolonga maka dia ro pasero ena lie tau isi tongan tanya pasero sambarat tu na pake na lasima ke gayasang ia ro pasero ena lie 10 Muharram ia ko wani na pacuru ko bempana waktu na sawe pak dampo ia ko angka pasero na pacuru te ko bempai ko wani na tutui ia ko angka tau peremaki itu teh denan ri perema yaitu pak disangan nah yaitu pasaringin na lie na pasandre yo ko pintuna na pangoloyase ididinna na pangoloyase ididinna ro pasaringin dena ngoloyawa dena pakai na gatumi wani pinagiling iya kong kapanga melo menreki bola na nape o kwa dena makapuja pesat dini punana bola itu dalam ilmu hikmah makiro jadi ang kamanang yaitu patapi siba sajien na lie ya kong katau nasuk buka limpau yaitu muala mutatte muba yaitu ya naronala jadi makadai nalai sima yo pidi yang liba minapai lapo akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.